Assalamu alaikum, урматтуу биздин көрөрмандар, биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн биз Үскөл областынын Каракол мал базарындабыз. Бүгүн силерди биз чөп баасы менен тааныштырып кетмекчибиз. Кеттик эле анда. Силоз канчадан байке? 30 сомдон бе? 13 сом. 13 килограмм, Мына силоз. Кукуруза 13 сомдон экен. Кукуруза аралаш. Нормальный. Каяктыкы байке? Чүйдүк. Чүйдүк экен мына. 13 сомдон кийин килограммы. Бүгүн чөп абдан көп экен. Биякта кара беде, саман, будай саман, арпа саман жана силоздор да бар экен. Бүгүн чөп көп. Assalamu alaikum aka. Çöp kançadan? Çöp 390 he? 350 аргандай 420 чейин. 320'dan eken çöp. Çöptün bahsi. Assalamu alaikum aka. Çöp kançadan? 400 var. Bedevi? Bede pre anlaştı. Bede preyalar 400'den eken. Assalamu alaikum aka. Saman kançadan? Saman sar. Gitti. Kançadan var? 250'den? 250'den alptır. Buğday saman. Assalamu alaikum aka. Çöp kançadan? Bilmemek. Çöp kançadan? 400'den eken Esparset çöpü. Mına buyakta siloz eken. Assalamu alaikum jigitler. Siloz kançadan? 13'ten he? Kilogram he? 13'ten eken siloz. Ya. Bırak sapka sal koy. Assalamu alaikum aka. Arpa saman kançadan? Buğday saman. 270'ten he? 270'ten eken mına buğday saman. Alsаңар болот мыяктан. Buday saman же. Үйрөттүң да. Assalamu alaikum aka. Saman kançadan? Saman ardan эле. Arpa saman, buğday saman. Arpa Arpa saman eken. 200'den mi? 150'den de veriyor atağızdan emne. Çöpün var kança aka? Çöp de sol. 300'den de veriyor. 300'den he? Emne çöp? Esparset. Preymen, betele. Preymen aralashken Esparset. Çöp kaptırma. Mına биздин каналга катталыңыздар. Кызыктуу видеолор чыкмакчы. Эмки жумаларда дагы. Мына бuyakta чөп жыйнап атыптыр, кара беде экен. Assalamu alaikum aka. Çöp kançadan? Çöp 300'den. Samanç? Saman 150 somdan eken, çöp 300'den. Mınдай çöpler satılıp atıptır. Assalamu alaikum dost. Çöp kançadan? 400 he? Esparset eken he? Kayaktın çöpü? 700'ün çöpü eken, Esparset eken. Mına buyakta silozda satıp atıptır. Silozun kança dost? 13'ten he? Kilogram he? Çöp kança aka? Assalamu alaikum. 400 som he? Esparset'te prey aralash. Prey aralash 400 somdan eken. Assalamu alaikum aka. Çöp kançadan bayke kara bede? Siz odlaşıp atıptır. Assalamu alaikum aka. Saman kançadan? 270 he? Arpa saman. 270 degan. Esparsetchi? 420'dan eken. Mına çöptörдүн baası bugün çöp abdan көп eken bizde. Arpa saman, buğday saman, çöp.
Көп екен бізде. Ассалаумалейкум. Чөп қанша болды дос? 380 екен чөп. Прей. Ассалаумалейкум байкес. Чөп қанша? Яқшы? 400-ден эспарцетіне. Ондай чөп екен. 400-ден сатылып жатыр. Ассалаумалейкумдар байкелер. Саман қаншадан чөп саман? 300-ден. Арпа саман 300-ден екен. 390. Қаяқ чөп еже? Бия қаяқ чөп приялар? 390-дан екен мынандай прей чөптер. Тоң чөптер. Ассалаумалейкум байке. Чөп қаншадан? Чөп қаншадан? Çöp 410. 400-ден. Қаяқ чөп? Ya. Қаяқ чөп? Тоңдықты. Тоңдықы? Başınıқты. Приялаштыру анда, е? Беде экспорт екінші кос. Майда чөп. Тоңдық екен. Екінші укос. Başka. Сколько? Ассалаумалейкумдар байкелер. Чөп қаншадан? 420-дан екен мына эспарцет. Мына бияқта чөп жүктеп жатышат уже. Ассалаумалейкум байке. Қаншаны сатып алдыңдар? 400-ден сатып алып тұр мына кез. Ассалаумалейкум байке. Саман қанша? Aman bilmekten çöptü. Чөпчү чөңөр қанша? Çöptü 400'den 350'den bak. Сіздікі ме ол чөптің бары? Қарабайда ғой, е? Karayaka Қаяқтың чөп екен? Kaçkar. Қошқардың чөп екен, Қарабайда. Басын ұқтыңыздар. Ассалаумалейкум байке. Саман қанша? Қанша? 300 екен. Арпа саман. Ассалаумалейкум байкелер. Силоз қаншадан? 13-тен, е? Қаяқтан алып келдіңдер? Қарабалтан алып келді мына. 13-тен екен. Ысып айты? Вообще жоқ екен бе? Жақшылық отша ғой екесі? Күніне қанша килограмм сатып тұрсыңдар примерно? Мына уже. Bir машина алып келгенсіңдер полный, е? Yok bugün demek hazır ötelek hazır. Ötelek hazır degen buna aydan satılan şunu yakap gel satıyorlar. Aydan qarsa ketip atar yaktan. Ақшаға, е? Keldik de. Рахмат байкелер. Ben bola тұрғаннан жоқ. Нормальный бана. Ассалаумалейкум байке. Чөп қанша? 380 дейді чөп. Мына бияқта уже чөп алып жатышат. Саман чөп аралаш. Şu біздің каналға қатталғанды ұмытпаңыздар. Қаншадан алдыңыз байке? Ассалаумалейкум. 31 түге қаншадан? Эспарцет. Нарындық екен. 370-ден алып тұр байке. 31 түк.